Kgotlatshekelo e ne tletse ka maloko a ANC go akaretsa le maloko a komiti khuduthamaga ya lekoko mo Profenseng. Babueledi ba maphata ka bobedi ba tlhagise dingangisano tsa bona. Badirakgopelo ba batla gore Khonferense ya Profense ya lekoko e ne ntshwere kwa Rustenburg e kgapelwe thoko. Ba ka ya fa Khonferense e tsweletse pele ntle le go akarediwa ga maloko mangwe a neng a ise a letlelelwe go ka tsena semmuso. ANC yona ya re e tseregantse sentle mo dingongoregong tsotlhe tse di tlhagisitsweng. Babueledi ba maphata ka bobedi ba lopile kgotlatshekelo go kgapela thoko morero ono. Fela kgotlatshekelo ga ya rebola Kahlolo gompieno. The order of this court and not a full judgment will be handed down on Tuesday the 6th of December 2022 at 2 p.m. or soon thereafter. Badirakgopelo ba na le tsholofelo ya go fenya kgetsi eno. Re itumelela tetlebo yeo babueledi ba rona ba e beile mo kgotla ebile re sologetse gore ka letsatsi leo la ka Labobedi Kahlolo e tla bene e tswa e tla e be e le ka motlhakoring ya rona. Tapele ya ANC mo Profenseng le yona e solofela fa Kahlolo e tla nna mo letlhakoreng la yona. I think they went into detail. We are confident for a judgment it tla ba fair. But for now re batla go bua thata. Ntle le dintwa tsa semolao mo lekokong la ANC mo Profenseng, keteledipele ya lekoko e tsweletse go rulaganya le go tshwara dikonferense tsa didika pele ga konferense ya bosetšhaba e tla tshwarwang mo dibekeng di le pedi tse di tlang. Maina, SABC News, Mahikeng.